NDUGAMANO irekoretwo kuo gatagati ga thirikari na muingi wa kaunti ya Mombatha iguru rigi ukui wa mirigo kuma gicukiro-ini kia Mombatha nginyagia guku Nairobi ni ambitie kuoya mwerekera mweru thutha wa gikundi kimwe kia ene na atwarithia marori a thabari ndaya kweherania na mirurungano iria ikoretwo igitabanio mwena wa Mombatha oro kiumia. NDUGAMANO ino yothe yumanite na ikinya ria Minister wa UKUUI James Macharia kwanirira mirigo yothe kuma gicukiro-ini kia Mombatha nirarihwo guku Nairobi ikuagwo na reri ya kiriu ona gutwika ni acokire agiteanirio nduyu ene marori matire maiganira na nikio mirurungano ya oro kiumia ikoretwo igitabanio kaunti-ini ino gukomithio nduyu guku makiuga ni megukorwo magite mawira. Tuwaomba wanaoandamana hivi sasa Mombasa tumesema enough is enough. Hatutaki tena kuandamana. Ni mukae baina serikali na matransporters tujue suluhisho itapatikana itakuwa vipi. Hao haja yao kubwa si kusuluhisha ile shida ndogo iko katika Mombasa, ni kuleta fujo. Huwezi ukuwa wewe kwamba umekaa na serikali, umekaa chini, then baadaye unasema ya kwamba hamkuelewana. Tunataka omba kitu moja, tunataka kumuomba Kinoti na mtu anaitwa Haji wakuje ground. Watu kama Haki Afrika wanafaa kuwa kondani kwa sababu tunajua nia yao ni kuleta revolution katika Kenya. Umuthi gikundi kimwe kia aria makoragwo ruhonge-ini rwa ukui wa mirigo ni meyumiririe kuria mahithuririe ati aria makoretwo makirurungana tiaru nao kuria ningi mateanirie muhuhu ati arugamirire gicukiro kia mirigo kia Mombatha ni makoretwo makimagiria kuingira kuoya mirigo makiuga maya ni maheni matari na muthingi wothe. Container yoyote ilikuwa ikifika pale Weighbridge Mariakani inaulizwa hii container umeitoa wapi? Maana container zote zilikuwa zinatakana ziende na SGR. It is no longer the case. Sisi kule mitaani vijana wetu wameshaingia makazini. We know as per our investigation that activities are after money and we know that they already paid. Let them eat their money elsewhere but not come forward to spoil our names as transporters. Ona kuri uguo icera ritu kaunti-ini ya Mombatha tugakora maundu ni mugaru kuna mwerekero uria James Macharia arutire ati mirigo yothe kuagwo na SGR no urarutithio wira. Kuringana no thuthuria uria weriga gutabanio ni University ya Nairobi angikorwo mirigo yothe kuma Mombatha irikuagwo na reri ya SGR utonga wa Mombatha ugukorwo gicoka thi na gicunje gia 16 turume 1 hari igana na oho andu makiria ma 8,000 ni megukorwo magite mawira mao.